TV tuingie ndongi no twinambere kwa tukirikanaga kairi kiri mubango yo wetu wa kushwa gakuruma kana mubango twinambere kwiwa tukirotha kagita kwa mubango wa kubaitithania atwinambere kwa tukimulika amantu mwanya na kinyangu ya kwenu wene wagu erodia nambere kwigikuonagira kamutu wa 1 na gutigira ati tukwinambere kwa tuyukanagiria na kurutana maujanja magutigira atima twina gantu gakuruma na we mwanka wa mbia manti kuri gukwira happy new year 2024 twinambere kwa tukiwatanagira kiri mubango uyu na ikengo tuketha tukimenyaga mantu kathumba mara tukubata kwigua tukimenya kawethera nyumba mbetani family nazo kimathi na imunde twinamba tinene sana turiaga obichini chia Raha Express kambuni imwere ithire twekirotha bwega sana kiri mantu makone na ukamati niko mianke ngema antu bethiri tubakina mbere kwigua bakiwirirwa mautungata Raha Express kuma kuthinara Nairobi na kinyago ntukonge kurabathia na mbere kwa bae kamatanaga bwega na ukamatani bubo buthongi bubo ithire tugwito kujiria mwanka ukinya aho bichini chia we munde kengo tukiaranagiria na CEO wa Raha aina mbere kwa gitwerezaga sababu imbiyo bethiri tubakirotha bwega onkuruki na muno mantu mwanya mara tukubatara kuwa tukimenya makonenie na kambuni ino ya Raha Express kambuni ino ithire tukinambere kwegitongoria andigoroni yetu ya Kenya kiri mantu makonenie na ukamata ria wa ya tauni ria wathi guntu kura kungi utigatinde uchwa gintu yo ukamata thongira nkareni ya Raha ikwire na Raha okwenda ukinya karibu sana kiongozi ibwaga sana thank you bwega ntu kwa ntuna kanya akwaraniria nawe ogorobwa emunde karibu sana kiathi murithere wa Meru TV mwire marito maku na kengo tukiambagiria bwega ibwaga muno araithiria betu ba Meru TV marito ja kompyuta wa Joseph Bundi ndetherandisi wa Raha Express wambere njukia kanya gaka kwira thi betu kuba wisha happy new year 2024 na kera mwathani bwaga muno nontu bwa ara tukinyitie kambuni hii yetu ya Raha Express itumite kuraja twambiririe twigithu gwitwa Pinjut tuma Pinjut tweja Raha na ngarira twetangurwe antu ibachije tura na kuma au tweja ila tugweta golden class icio na ndi antu beta box wati chije na mwankira na ndi tuna class kia magari ja manene very comfortable ambao twechita premier class so itwithirite batu tugitira customer betu ngugiri ndongi na itwithirite tuibacoka iria nkago muno no tubakwithira betenye na turugendo ruru irithirite rugendo ruraja rugendo runini kuma utumite gipinjo timwanka tukinya utukinyite bwega sana maybe tukienda kumenya bwambirie approximately ririo ngwana kuma bukwambirie rugendo ruru ukura kwenu withirite rukarakariata irithirite tekaruithirite rui na tambomba kuga tekaruithirite rui straightforward irithirite rui na challenges lakini owamona bu itumbite go succeed owamona challenges iria no tubakwithira murungu aria amona ati na twingo tukethera tukienda gwitira athibetu ugina kuba service ndongi wow and ndikumenya kagitania gakonthe kwina kagita murimo wa covid wathie na mbere kukiyaga ndigoroni yetu ya Kenya ndikumenya murimo wenu wathie na mbere kukiringithagia na njira mwaka na irengi ukamatibwa Raha tu ijuju aturingithirie muno na mwanka na aro ndomba kuga tutari kaba tuchokara twari no nto antu babengi betu ngari chiombere kujukua twina ngari cha marando nambi ngari chiombere kujukua ni COVID ne baba twete marando na ntu babengi baumirire no twitwarungi kire ngari nkurukie meri 3 meri na ngari tewitangugi ngoja ruterero wa sector gukamata mirigo naku inyone ya affected but gukinyira utukinyite na ndio gitango tutete tukire kabaga na tiga uchumi bothoki itwetete bwega mwankira turidai ibwega sana kagita taka kuona ima choka antu bachokete ngugeni chiago nindi ngoyo chokera guntu mwanya ndikumenya ukamati ngwegwete bukaria tankari chikugana kwina beibu labda mumbete kwa bugetithia kana ukarakariata batwe mbere ngichoka nyuma ala tukwambiria thigunku tukiambiria thigunku itwari na
na kwithira ngari tukungana na Nairobi jara bija ntu betu bamba bakaramo kandari kachemudia babangire bona ndo na mantu jangi so ikwethire ngari tukumba kugana lakini batira express to ibangite customer betu tutenda beja kungangana ari ataba kunganganira ngari bakeja kudhurumia kura wa wita wa mbecha excess na witithirwa kwa mbecha kiorera batito ibangite tuketha tubangite list tukandika ntu betu marieto list era beja kulingana na ntu baba leo ngari eja ntu ngari kathira rukiri kulingana na demand sieja omuntu akathoma marieto itonya ngari mbecha nacio itogite nyoka thoma list yetu itogite peak tuteongera nkurukie magana jairi na ntu ibaije barabete tangari cietu kethira kurori wa nkurukia ongeri nkurukie magana jairi kino morits omba kuija na akali na tunatwamuchokeria mbecha no ngari cietu no morits 1200 so mostly tukamatete antu chiongerekete bru 13 na chieta nkuruki 1400 inyabu kukwethira stage yetu na arwa na nukuona wako na nto baba ingi bomba kwithira bura saidi betu bakona ni tutitithie mbecha na mpango yo atu ina yijo kamata antu ijo mwega kwa hiyo tukamatete antu na njira njega na twachokeria murunga tutithire twina issues cia accidents mantu ja maingi na gintu kira gitutethetie kwithira tukiumba wa chibu ja jonde kana gukinya utukinyite kia mbere iko maintain gintu gitwa discipline discipline yo gintu kinene kin drivers betu na boto abachokeria nkatho muno nonto oamona bure inya tukethera tuiba inya baketha batikwana kulitango ibi jimantu ja momo lakini bakethera boy willing na twabanga abo mantura bakamatabiria betu bagetekaniria natwe na ko Christmas itwakamatira ntu twabareta mirugoega na nandi thache ubachokia ugwethera stage ya gukonora tubaingi na no kuona mutaratara jira jure ojo kubabangania tuiba andika marieto tuiba thoma marieto na mbecha ara mwankira nandi mbuga twathia 1300 no kona ntu wengine nyiga itite uboko kwa 1400 ya sure customers that na ito bachokia bwega na ndereba betu na botukabero customer baba ingei ito bamenyere bakinye mudia ja safari yao baisa sawa na beba tugento kira kinene i safety no tomanto akugia ngari janandi ngari yetu ikeja kugia ya kurukia speed nyadi mwe ko konento milalat imboni ngari nani over speed ite no wao nkayo ki action konya ndereba yetu kurukia teno speed ira around idrikari 8 km/h so ngoga kila kitu tete mankera murungu tukaritie na tutwetera murungu yetu kalia karayo bagwikaria na tutenda twina discipline na tuka maintain discipline kenda ra yetu yumba gukarai number 1 urato aire number 1 in the country mongana aro tutona bangi batushindite gwega sana tikomanya siri yongwa imbio yethire twegeta mwanke mundi turi rayo ithirwa ne thukitie kanya kambere kiri mantu ma ukamati na yethirwa ne kurutha bwega sana kiri sector ngima ya ukamati ibwega sana number 1 ikujukia muthii wetu kana customer wetu ai number 1 tukamwa priority tugetekiria kumwa gitio ne shimarira gwirite kwewa secondary tuka maintain jo ndarikia kubwira tuhakikisha ngari cietu iwero maintained jawlo kurikitie kuona ukona ngari cietu tithira ngari kabo igete kigete ura into njirene ngari very well maintained na bwaja thatu tukethira twina discipline and drivers ugu kuigwa jawlo umba kuda ndereba yetu kamwithira very smart na ogete tai na ndresete kwa kila tukiringirangi atikira tukovia tura tukara tukipira ukora atinywa digara njirene na atiumba gwita kirija tikita imiraje kuri wanjirene na twakinya njirene era yetu customer kedira na problem akarisi na problem na aka assistant na kinyan katika safari kwina ntwara turunga majara twita nice city nice city ni antwa theru antu kwina facilities cia gwitethi ndogi so muntu ataromba bakaya wakethia 10 to 15 minutes bagaitethia uroko na kuruma kana gutika wiga snacks akathithia mantu jau na safari ya wage kabwega kinya na Nairobi bwega so services citumite tukinya utukinyite and we thank God. Wow, that's nice. Bwega no ntubona no ntubwega kire kinya baba turaithite ntikumenya in the next 10 years to come uta mo kaliriete munene kana mutongorere munene wa Raha Express wena moni mariko in 10 years to come undirwani yake kumijite tukethera twina helicopter tukethera that is our vision tudirinya twina chopper tena kiroto ya kiu no ntwara tukinyite na nditu premier tugeta nkurukarukia premier na kuma
tukeja kuumba tukenda tunachopa kile miligo yetu tukamata kuma Nairobi ya kana likainawani kijira kama Mombasa likijire Nairobi bata well kila kile ikuba nyumene yake kumi vision yetu itwethire twi company tukomba kuweza na services ndiguru yote no tutirombo kaba most places tutirombo kaba tuna areas tukwenda kana mona akuru tuna areas tukwenda kana Mombasa Eldoret Kitale so in the next 5-10 years tukenda tukiomba kaba area na tukethira tukomba improve services yetu mpurukia autori na tukethira tukwa company nene mono ya Raha Express International now we are national company we want to be international we want to go international that is our vision okay next 10 years na kiri barabara dirito bari customer benu bakagita kara agomba kubashwa ata customer betu ndenda ibwa bano tumakiuria kwige kithongi customer betu kintu kiambere ikubera ikwaga muno kubashokeria kago kwithira bena ati igitara thina na igitara mawega yo tutumite covid tweza na twakinya tukinyite nkenda gwashwa customer betu tukaba services inkuruki ora twithirite tukiba mbere na ukethira kwina customer wina complain on tuthina tutiura tuga utithoko yaga mtondo so na ndi tuthina ja omba gwita kona kaishu either na driver kana gitu kingi ja kile akauga gatoroke no nto akoya wa service itithongi nage tafadhali gututetheria akaripoti ofisi itithira twina numbers ngari-ini cietu akaripoti akauga gwitukia attend kenda tumba go correct na tutezi ukaya mantu ja ukiorera kitwa twana report kumagi customer tura akujuki action so kera customer beba tutoroka bombo tutoroka naro no twa driver ugita sakwera witire driver wa kuma gwetu akuja no utumbo tora kumatuka but it's good kwaria na the leadership kana utongeria burabuleo tukarekebisha na tuigura tukendelea kwa service njega na bugondeleo karana batu buta supported tena mbele bu supported bwega sana bwega mulithire kwa Meru TV gatwegwe tukiumagaruka kidogo ndarika higanona atwegwe twekuyagia ruwa na utikaikura no tutuchokera twina mbere kwa tukimenya maingi makoneni na raha na umairaha no ntu kinyago no kuona ogwantu ba ukamatogo no kuona kwina raha ukamatwa na Raha Express twachokera tukamenya bora miriwe kama tangawa na munonkuro kimuntu akaya kwa na kwenda gutumanira mirigo kuma gontu na gontu kewe tegagiria mantu mamu na mantu mangi mara tukaina mbere kwigwa tuke aragirwa ne mukarigeti munene wa Raha Express guko ni kwa Meru TV tuchokerete nyuma kagita gate kuraya nambere kwa tukendelea na rwali rwetu agande ni obijicia Raha kambuni wera nkuthia nambere kwa ngikwira yethiritwe kirutha bwega sana kirimantu maigie na ukamati na kambuni ira yethiritwe makomia nkemira sana gitungatira antu abatau complain kana batakuranika kumanya na services ira bakwe nambere kwigwa bakinekero karibu sana kairi kiongozi atu nambere kwigwa tuichokagera kengo tuiwe tukiaragia na kagita kandenda twariria mantu makonene na ukamati bwa mirigo ntikumenya kana bukamataga mirigo mtu no akamatwa mirigo kuma place fulani ukinyirwa Meru kana gontu kura konge iburutangu wenu mono mwanya na PSB ira tukwaragiria mantu matatu jangari ngugi twira meja ni courier services ambao ni gukamatira antu mirigo na ojaura twithirite twina mbono tukiwa tunaja maingi ja gucokeria mwathani katho kinya ruterera mirigo urumu na tutethetie kuthithia bwega muno itwambiririo riu twakamata mirigo kidogo na pinjuts twambiririo kamata tugikaira mbutine na riu itukurite kiwango akwithira twina marori yetu na twina services tukweja na kuma Nairobi mwanka twina substations jirene yonde Ruiru twina wejo keja kwithira Mwea ukethira Embu withire Runyenjes Chuka Chogoria ukethira Ngogo ukethira Meru tugeta Maua tugeta Isiolo na tuija tutundi tukombo kaba tukethira tukeja tu service ya kubaka matira mirigo na tukera customer betu
bara twitanagia abo mugitu kamatera mirigo twabacokeria nkathi mwaka jo tuomba ukuruka ja 2023 turari jo mumo ugenira ingiro nyingi biashara nirathukino tubo uchumi lakini tumbithirite kwithira turi amwe nabo so biashara yetu mirigo biashara twiketie bwega na mwakiro tukinyite ituonete matunda jayo tukera mwathani bwega na customer wetu tukomba kuba service injaga mundo bakamatira mirigo. Okay, bwega ntikumenya kura kwa mirigo ikwithire kwina kambuni imwe chithire twikiwetwo sana na mirigo kwewe kioraga watu menya mirigo yaku kewa sijui tikuonekana etera ntikumenya kana mbwithire tubo experience tutaibikire kambuni ino yenu tumakosa ya tura tutumba kura kiri kambuni yonthe tuga meruwe minene taga itetarametiria kau bije kemiru yes nande kiri bantu gintu kira tumbita kumenyera muno imirigo ya customer ito atonyere digital system wira uwe murigo jwaku jo atumwa kuma ofisine the moment ukandikithia marietwa igagwitira receipt itendito ciaku ciothe na mtura utumira ikamwonia murigo jwaku jo utumwa na jukambiria ku safari gukinyira ira murigo jwajo akinya destination arajutete kera imero runyenje sara jo kera jutete jwa receive to kona message yego kwira murigo jwaku jo kinya na wete wajuki na ndito sira to ejende chionde che mirigo itumbite gukaba turupo turatombo atoma mirigo ya customer bakora kana murigo ya customer jomba kuthukangira damage ira yomba kuthitheka njirene na charges itogeragia ku minimize duto tukainyiria customer itugera itubona customer oba inyini fingu ko nande itogeragia uratomba buru kenda murigo ya customer ombo tuma na yukinya ndera yo gwitite jwe salama but oya ora kaire gereria gukwira isolated cases kidogo tutumba kura wamba kuiwa botewa expected inyanga iyura na ibo wekirite murigo kirie nda gwikinya kumara bwikya tendera mirano nambi obero kamurigo hakuriro lakini au na utondira customer yetu bwega tukulangikia customer murigo jedera jo kuthuka jotambukinya wajo kali tukangiri itethera twikirite rate cia compensation na tukangiria customer kaya murigo jo akwa toma mbeche ngana ona itukura ya what is the value so value ira murigo jo kujethera je kwina gintu ja damage kana kamurigo kau no tubotumike moe kana kenge katiromba kugukinyira tutenda biashara ikuruka mpaka na ngugira kulika tuwa mara moja eti murigo jungi na tukalea mbecha na tukuletera oderi ntikumenya maybe mirigo yenu muntu atuma murigo batiri ukara obichini chenu mtu wigana murigo yetu ni same day delivery murigo ja tumona ri nguri tokinya wa ontukuiru jo atumo so itu hakikishaga customer vetu tawamenyithia mirigo akejera tugena de for example watumira murigo jo akuru kirekethe murigo jitujene na imoro jo kwenda lori jo ya matatu jo akinya rukiri jo keja rukiri by the nyayo kinya miru no kona message yo yuki so it's up to you iwo wombo tuma murigo jo ndire customer okejera ontukuiru murigo jo akuru kajukia the same day Corona? Kede murigo jo munene jetumbo kama toa ngari matatu na tukamikishwa yo kuja lori ontukwira ine ka kuria kumana lori dolare kuja kana juje na ogoro the following day rukire kwambira da kumnejiri ukenya so tuwa the same day delivery timuri watu tumana wetera ukiapa utiwetera gukura maybe ukakuwa mtu ana complaints ene kire kambuni no yenu ya rasa ko maybe kire baba turaithete no mtu nomba kaigwa eno ntuboko mwinya bantu ontubwa muthangikie bantu maybe arengenda kwa nabi tukumya kana kwena customer care number iromba kaigwa kiani no kwerecha kana nyauwe ngo ukinyira au mbako kwerecha maybe ngento itamukeni ndeni ya ukamati bwega customer vetu bonde baratundira bobe na ibayibe na contact yetu isitiera kona ina contact number suna mostly contact number iderere kwa kana inyana robi tuna manager rumba military na robi na tuna directors baba ingi ya na directors baba tongere tiki amagiki so uinanjira chionde cia communicate through those contact numbers na gi system uterega ku kumyo kiyo murigo jwako jo akonia
ara ugirite kurisiwa complain so itethera tutetheretie customer betu na tubatikaira muno customer aringa thimu kwina complain na makatumuthikire jana ndio kaja kuona for example ukona ja TV eje ukona ile aja kwina kaisho watika kule antu customer atitosheke so na ito yata through to check it onekela kule kuna makosa na tu assist customer so kuna contact everywhere omba communicate na oni CEO kana other directors bwega sana ndikomenya kana kwina mantu ulingenda customer bemba menya maybe marabutendete kagita karabu kamata customers mantu mara the don'ts irabutendaga kumage customers bwambere ojo gukwigo itweja customer betu gitio ituromba kinya twenda kuromba nya customer betu na bo batwa gitio kiria kwi customer bayuka yantu ba matatu bandu bena wetikio bura basamani antu batatu ni antu bakali antu batena heshima antu bakuringe tumantu bakuringe kumantu itombere au inyoke jaki matatu the general in Meru and the secretary matatu na association Meru County na itugeretie gwikira discipline ge sector yetu ya matatu lakini customers wetu nabo bata change mentality ile kwamba sector yetu ni the new hooligans na ndo bado na ndio kaja kuwenya kija no tena attitude ile inyo ndo mwasist ukaigwa kuri mbyombolia unaniuliza nini si mimi najua mali naenda hiyo kaigwa they don't appreciate the services we are giving them so tukawenya customer wetu na babagerio tuheshima na bakageria cooperate na watu ero kele ikarisi yakaraga kwandikwa rietwa agori ya rietwa kwandikwa na ndiko kendo mbotete so customer wetu nabo bageria cooperate ya watu kenda tumba kubateria bonge burambira customer magita jombe customer ogori utonyere ngari nete kogoro ugati you are paid quality services iro kwewa tifibo kuthithirwa nderebo ore ageto kona mwitithiria jora gwitithia ngari tijo mwega risalam inyambira antu geni nyambu ngari nere ukona ndibatingire ati ni NTSA ukona antu bakaringe tuno mwanka nderebo ora kalonge kangai na bakauma bakari ko yandi bati ukona nere ngwetinya titu ndireba customer betu ringeni tuma na nderebo mwire ni ndereba ko gaturungika na tutekwenda gwita rira the moment bugareta thina ngari ni ndereba ati bagwitia ngari gakarugama na bukaria indi tukira onaga overtaking ni ndo ona kakunyo thigara ngari onetete ekirite mathimu igitarira aja ona radio ekirite speaker tumba kwa linya thimu ekuno tumba kuthithia anything else no tuwa radio call ngira na wakira tuje kakwe mtojwa ukamata gutitethetie so imbira customer betu ibethire nyabongwa bagikaria tukibakaria nyabongwa ibakaria na namba cietu chingari ni siri everywhere nyore mondingira thimu text ombera ngari namba na no tulisitira we neon indicate tana ngari leori na driver na ndito chende na chena namba yako tumira text tu ombera ngari na namba na driver tu tukamata bwana tuwatedia mirigo no terero passos na the same ukeja kuona ka passo wako kakundire kana gatakinya utirona message me aba bengi beja ko collect kulingana na bona message eni yo mawati alimwe ule kwandika no tuwara ka ati digit ndo kwandika 7 akandika 6 iyi message iteja so no gurete winkwa yo ko je nata kapaso wako gatankia na ratu biro yo kwamba ukira na kapaso kali ofisi so tu comparity na customers betu na bato respect na tukenda tumbo basabu bwera bwega sana kile maybe barabataga na ku chama services chenu maybe womba kubera imbi yogi tumikinene ya gukamatwa ni Raha Express gitumi keke nene kila kitu kimba turomba customer betu why Raha and not other Raha Express. We thank God we are the best. We thank God we are the best. You can attest to that. Barabeta na batu ibaije we are the best. Ko worira wijete Raha Express ithira wije it is your place and it is the best place na niyo kayo services yenjaga no tuburo nene buru worira witete ngari kira wenda ni ukinyara witete bwega na kira twawashwa tukiromba ukeja ya chairman yula wetu ojo Cyprian Konjiro na directors babangitu nabo ni akimba murungu so kiama kege atu tukiromba ira muno tigu atu gikunya ati no tuli romba murungu atukalie na atu tukauga kinyoke ya kera ithira wina imani kabisa ugakinya destination baraba geretie ku follow track engari cietu
bakathikira bwiwe bwina inya muno kuigwa tumantu twa accident nambi na secret imbi accident nyingi ndene Kenya chireto gintu gigwitwa drunkenness na drug abuse mantu jole ebyo ketro tenomo that is one. Second kintu gitwa overspeeding. Overspeeding ngari nye kambasti tae te overspeed ta ngari gekarongama so the nere ne overspeeding na ntu baba ngibete ta tempa na speed limiter kana ngabana te ngabana ibete ta tempa chio custom muntu eto ngari eto agatempa na ngabana yo kana overspeed auto te gutaniria ngugino so ikyo gituma tukwira tukomba guteki those measures tugakalia speed cietu ndeba betu batekanye nchobi na batekethira bakithia ja batekwite kuthithia murungu no agatukaria wangito kinyaro itete kwega auto akwira eja kora uri na imani kwamba ukaewa the best service ibwega sana maybe tukirikiria challenges zile ko maybe taraha bwethire tuboye kurukira wow challenges ni nyingi chungu nzima oja ora antu ba Kenya bangi bethirite benda thina ibo kumenya uchumi bwetu ibethirite butegui na sector yetu ni affected muno no nturia mauta jaitiria na ritira jaititie sector yetu ni affected tutumba kumba gwitiria mbeca no ntujaria twagereria kuongera mbeca tuma 1000 tweja 1200 turusie ta customer nusu no ntu baba tuongerete mbeca no baraba ba get impact ya economy so muntu ariona nto agwita Nairobi na imwana ngwitete kuona kaba mutumire gantu eja gatumaga nto agwita so itulusite maybe half of our customers tura turete yankari nkuke date turete yankari date 20 na ndio kona turete yankari 15 au ngari about half so na ndio tulusite customer nto kwa maisha gwitia na ngarame mauta spares ishitirie antu batikumba kurea marando so ngari nyingi ciajukiwinya ni baraba tukobithagia ngari ici no tutumba kurea so challenges itu thete twina cio chungu nzima na ikyo gitumitumba kuromba thirikari igerio ra kumbika itwinikire beiye mauta mantiza jonde bakwaria jangi jonde beiye mauta ekeja kuinama ikaringiria sector ingi ci baringiria singi cionde no to antu bwa murugu na tutete ngai ni reurire antu bakanyira mauta jake na makidogo nayo antu bakomba ngo na utakona mwana kona robia koga kumona mikiria to kwashira kidogo so na ndi tumbite kuona challenges no tubogitia kwa mauta no tubwa kurusa business no tubwa uchumi huu na bungi na bu unnecessary competition itwethirite tu na ushindani bote wa kawaida no to sector yetu ni vendero ni ratu weta illegal operators antu bamwe bagacieta matatu bagacieta taxi na te taxi to ina taxi ira tuije na ito shukuru bijana bi sana no nto no komena monka mtone mogate ko baraba gwitanguge sasa kabisa lakini utomba kwa taxi ekumege tamaoa ina taxi kumaita mawe geta chuke geta mikindu geta wapi na taxi no kuona neje ikiro kibao watu bakambiria wikiro mtu umwe monke kojura ibi matatu no kuona nya private iyo ikwize ikarungama igekirwa that is iratu wita unfair competition na thirikari niyo ne gwirite tukaria niyo tumba kurombe tukaria unfair competition ye kenda tumba ku gitambuge njaba ke sector yetu matatu hicho challenges ya twina chini bwenga sana I think thirikari ukurukira tongole vetu bakaina mbere kwigwa bakira ithagiria ntu maybe migambo ya muthia kiri customers benu na kiri baraba guthingatagira maybe omba kubera tana kiri ameru baraba twithite kagitania kaomba kubera ta ikubera ojora mpambiririe nkira customer betu baruterero transport ya matatu na ruterero rungiro kamata mirigo nkaba wish happy new year 2024 na nkabaromba ibendere bena imana bati na bendere auto support yora betrite auto support na tukendelea na tukuba service njega mwaka juu tuambiritie ja 2024 na murungu agatutharima na jukethera juu mwaka juu mwega ngurukinye 2023 tukurukite na uchumi tinde tuna imani kwamba economic kabwe no to au murungu na tukarije no tibo baragu na tugeta bwa mwathani
atukariti. Bwega sana. Thank you very much kiongozi. Thank you nonto wangu wendagera gukuruta ukara. Bwega na murithire wa Meru TV twikora kagita konde kagita karoko enda gukamatwa na uthi wina raha thongira ndeni yankari ya raha kengo kaina mbere kwigwa ukigwa murugutira na mwao wa gukamatwa iraha nonto services cia we service mbega sana ndakora wakagita kara ya sana bethiritwe batongorereti kire mantu makonini na ukamati na bethiritwe baina mbe mona monke munde tuli by the way batona muntu kana batona kambuni ingi ya kubachinda kire ukamati bobo bwa mubango ni mubango wa kuinambere kwechwera kana mubango wa tubaitira ni wetu yanambere kwa twinao kagita konde kengo kumurika biashara ni ya kuweni ona buratumba gukaniria amwe kire biashara ni utigira ati ugwikira kangotore gatorine niyo nani kaguthira bambitani family zo Kimathi kuma obichini chia Raha Express ngakwira kama toi raha kengo wegwa raha karabwera.